Nyare. Apa ya kak? Saya kuring dengan pertelon. Mana kakek? Sekelangkong ya kak. Iya. Mak melining situng kak. Apa tak meliaki? Jelek. Ya pak. Tang laki oleh sek kuring. Kakan bi kakek. Wis tak usah, Ping. Engkau kenyang lah. Bareng akan ki buru. Wis lah akan bi kakek, Ping. Lah kena jeng melaki kakek. Iya pak. Oh iya par. Engkau ding tanan kaki ngucak jual lah. Encan siapa sih? Ya enggak par. Mungkin aku kabar kaki saya jual tanan nah. Nara bingko ibili ya. Tanah ruwa sangkulan diri tang emak sih. Ketinggo eman saya coba. Apa kan bolan tak kota setting harga. Nara ngucap berapa par. Bingko ibili ya. Mun aslin na. Ini ada jual ke tanah ruwa berde sih. Cuma encan segi buru. Tanah ruwa rupa ki sangkulan diri tang emak. Cek bisa ruwa. Tek jual ke orang luar. Maki arah nemu deen. Aku ipatabur ke tretan. Iya par. Bener kaki jiang. Ben kota maksa. Ken mun bi kaki keluar lah. Jadi kabela kan ku argana. Insyaallah Ci. Pak lah seteretan tadi saya ngaiman nih. Tak burung bingku jual ke kaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Lek. Dari di mana, Lek? Ya dari Roma kak. Yang terakhir kiri ya, Andi Parlo. Kakek teh. Iya Bing. Kebiaki kopi, Ping. Kutena. Andi perlu apa, Lek? Ini acara cek penting ah. Anu kak. Engkau terus jual tanah sangkulan dari mak ruwa. Ke perlu apa? Mi tidak jual sangkonan, Lek. Terus mau baca babungkon kak. Kalau bulan segi tak rebu. Jek kapan bedangin. Corak apa sih ya tengah. Tapi engkau eman kak. Mun tanah rupa sampai ngantuk garing luar. Terus nangko. Tanah ruwe kanti tang taretan TV. Maksudnya, Lek? Deur mejele pesene kaki boy kak. Engkau eman punan tanah ruwa sangkulan dari ma. Muni jual ke kaki ngelanya maanan. Ota buka mana ring lekumpo ya. Punah tak apa-apa. Iya, Lek. Cek bakal luar tanah aja. Engkau ki arem bakal ketangnak kan.
Ya teh, kopi nah. Iping. Laki na lako Iping. Datang lah teh, kan kita pak istirahat. Ano Ping, pamanja para kila dan narua, kaya di parlo. Tanasang ko lang si Derima, si Toron kapamana, taroy si Wala, dati patabar ka angko, maleta keluar ko. Arte na, maleta na jiya, pakunik andi sana nama. Terus daerah apa? Ya cek saking ko andi pase, ibeli bingko Ping. Situng dan abang taretan, dua geng eman katana na, polan sangkolan dari reng tua. Mun kaki ben lakin andi sempenan, lebeli kaki beri Ping, kadi andi. Daerah maka? Mun kerotan hati seperti apa Pak? Makai jual lah, tak seberempar kena. Ya aku pas temu nasi menose jong. Siapa tahu ke aku kaki ben bini nene buratan nih. Kan kening panen hasilnya. Bener can kakek. Tanah itu tak seberempar kena. Cuma emak dimang argana tanah tak kira sajen muda, sajen abid, sajen lara. Kak, urusan investasi ben hasil dia, sebaik budi kelu. Niat bapak satiri ya, teruapan tua tare tanah. Ya dah iya baik jong. Pak lah kaki ben bini tak kelem melaka tanah ria. Marang kok ngejawa pesena. Engkau semelia. Tak aku udah ngobrol dulu Pak. Oh. Tina tak usah jong. Ada apa teh? Jatara apa jong? Coba masuk situng teh. Makala tao matao. Cek ya masuk 4 tahun ke. Masuk situng boleh. Pala tak tahu neng ra. King apa sepeda motor? Cek biasa nana cari ya.
Rasa boleh lebih tahu tanda. Kak kita. Iya, Jong. Ini buat kacang gak kelebon teh. Mulai sangku penakan. Iya toh teh. Iya, Bun. Di. Ngelaki ancong. Siapa aja Bun? Pelaking pembantu hanyar ya. Kok mi kan datang teman ngate lain. Benih pembantu anyar teh. Aju Ahmadi. Anan Kak Muhammad. King na pernah dina. Ya nama ya Bun. Kerau pada teh. Cuk pada ngengin nunggu kita nyaki. Jok kakek Ahmadi. Enom teh. Nyon pareng Bun. Beda apa teh? Ano Jong. Ano Bun. Terus jam nging jam menandi. Ngincem apa? Nging jam apa sih Bun? Tang teretan ngucak jual tanah Bun. Engko eman. Kolan tanah sangkolan lerima. Tetibing ko beli ya Bun. Berempat teh. Mun bade sakeme Bun. Beda teh. Kengki narik kaki na bingko. Narik di mah Bun. Mun kira bade tarik na bese, margo narik ki ya Bun. Iya beda teh. Kakek mun narik ke. Narik nang mesin ATM. Sambil mun ngerope saya saja. Anu apa kakek makin tar kangko teh. Tak lah minta ke mantona boy. Mantona kakek ruan di hasil raja. Aduh. Tak karoji bingko asa kasos sabun. Mun canoreng. Tang manto je gempang rezekina. Cuma kapan abe parlo. Ku pas teman nemu. Tapi tak masalah Bun. Si penting tanggung jawab sebagai laki tak enteng. Benis serka tangan nah. Ya mun keroni serka bini na teh. Tapi tak ni serka matua na. Apa kuna na? Corengnya keluarga dia benih kero tentang laki ben bini. Tapi tentang sakapin nah. Si berhubungan ben si kedua. Termasuk matua na. Ben reng tua na. Tahu Bun. Engkau ku pas perlu kari beri. Cek karo perlu penganggep. Pak lene serka tangan na. Masa tak ni serka engkau. Matuan. Demah pinah. Telepon mata masuk. Pengaratannya akhirnya jauh taruh apa? Ya aku lagi bakso deh. Sekelangkung ya kak. Kaki lah cek pela ke kangkung. Iya sayang. Turun kakan. Iya kak.
Dari di mana, Pak? Dari Roman kale Bunda Feng. Kita ngakan ya? Kita Feng. Are pas ngakan ah. Iya, mai, Pak. Ya, Pak. Bah. Ini asyik ubak siwapaan Feng. Tang laki oleh, Pak. Kaki mari Feng. Kok ki kenyang, Pak? Latih na Feng. Engkau ngakan nasi biasa boy. Bakso nere lah kakan bi kake. Lah kene keng milaki kaki Feng. Oh iya Feng. Tanah dari jap parang. Teti bengkok saya beli dia. Bede pesen aja, Pak. Beda Feng.